All right. Oh, but Dad, can we do a special shout out to my teacher because it's his birthday? Please? No. Let's do a shout out for Eli because it's his birthday. Tana Valava. Ua mai oi. Manuia lava whawhetai. Oa mai oi. Tana Valava. Ua mai oi. Manuia whakatau. Tana Valava tusile le la whaita watu. Luau o le as fānau. By Mete, Tapaeru, Tereora. Luau o le aso fānau. Sa tele lau luau o le maumanga o ke le mete, le tamā o lona tamā. Sa tupu se manatu ia ke le mete, mana ia fesili ia moana. Ai ape a whaise mea whaapitua mo lo as whanau. Sa o loa ke le mete ma moana i le supermarketi. Sa la whaatau mai, hani yani la popoa e lua. O le apa pe'e pe'e. Ma le apa pi supo. Sa fesosoani moana ia ke le mete e oto lau luau mua mua. Sa fesosoani fo'i ke le mete ia moana e tipi tipi lau luau ma ani la popoa. So her tears were dripping down her cheek. Sa malingi ifo loi mata o moana i ona ala pau. Sa malingi ifo fo'i loi mata o ke le mete i ona ala pau. Ala pau. Ai peitai sa talie i la ua. So they were still laughing. So from cutting the onions, it made both of them cry, but they were still laughing. Sa la tu uina lau luau ma le ani. Sa tupu se manatu ia ke le mete, mana ia fesile ia moana. Ai ape a whaise mea whaapitua mo lo as whanau. Ua umau na tipi tipi tu tonu o le ulo. Ua whaupopo iai, vai malulu, ma le masima. Ina ua puna le vai, sa tu uloa iai e ke le mete le pi supo, a le pe'e. A o fesosoani iai moana. Ina ua o atu ke le mete ma moana i le a onga a mata i le a o uli. Ka whaate ia tangata uma. Uas whanau le nei, sa fesosoani mai ke le mete ia te au e whaise mea whaapitoa o le tala fia lea moana. E le se keke sa toe whai atu ai moana le luau o lo uas whanau. Sa avane loa i puma sipuni e meleane mai si whai a onga. Ua tofo umatangata i le luau. E matua mānaia te le nei luau i le ai. O opu ia a meleane. Matua mānaia te le nei whaatatau. Alright. Birthday luau by Mete, Tapaeru, Tereora. Illustrations by Gus Sinaumea Hunter. There were lots of taro leaves in Grandpa Mete's garden. He had an idea. Let's do something special for your birthday, he said to Moana. So Mete and Moana went to the supermarket. They bought onions, a can of coconut cream, and a tin of corned beef. Moana helped Mete pick young taro leaves. Mete helped Moana cut up the leaves and the 2 big onions. Tears rolled down Moana's cheeks. Tears rolled down Mete's cheeks too. They had a big laugh about it. They put the cut up taro leaves and onions into a pot and added water and salt. When the water was boiling, Mete put in the corned beef and the coconut cream. Moana helped. Oh, yeah. That afternoon, when Mete and Moana went to Haonga Amata, they brought a surprise. Today's my birthday, said Moana. Grandpa Mete helped me make something special. It's not a birthday cake, said Moana. It's a birthday luau. Meliane and other teachers got some plates and some spoons so everyone could have a taste. This luau is lovely, said Meliane. What a good idea. We're on the west side. We're on the west side.